Woman into Greater Accra Regional Minister ni say asem si wo krom hanom no hwe no ni nyansa asem bia ka fa ho a onye din no ntana ni baby say asem si wo Ghana hanom no hwe no ni nyansa asem bia ka ifa asem no ho a onye din no ntana ni baby na asem a wo kan we nyansa asem be na wom da bi o asem a wo kan we Jimmy Kasa me nto se bi Jimmy Kasa complete nyansa asem bia anim nyansa sembi anim sa school placement we num sa nema we eti wa ha de bia a whole regional minister obeka kira awofo say wa oba hanya placement no wa kona kope classes teacher mano asema wo kan we nyansa be na ewom nyansa say Greater Accra Regional Minister no why na adwen say Jimmy Kasa nko an obeka okrom ha on kasa ya waka nyansa sem da okrom ha Jimmy Kasa nko a muntie na nto ne say me survivor me say se asem si wo Ghana ha no mu sei no hwe no ni nyansa asem bia ka fa ho a onye din no ntana ni baby because of say NDC grassroots na Jimmy ntino say obili di omatem kro mu say oli di omatem o because of say NDC grassroots no mo Jimmy omu nim nyansa ntino say eli di omatem kro mu hu mbribim Greater Accra Regional Minister we akotana TV so say enye eyezu eyeza chobo eni yedi wini power sa asem we se we grassroots a se o timi hu se Jimmy sem ne ye ka kire o ye lidi watem unnim nyansa na o kasa asem we a kire o wa be gina o na school na me blame no me blame omo to abama omo no omo koto abama omo no awofo bi tikrom hanom sei free SHS omo kasa ti a free SHS pa yo omo betime tu yo omo school fees omo betime tu yo omo school fees na kasa ti a free SHS no bi ti bedwema ono kogua so a abedru nko an oton abedru nko an oti bedwem me ni ko bi na oton e de hwe ne mba no no so abegina ole cassette ya free SHS we Jimmy free SHS e ba Ghana ha infomso ben na free SHS ye won Ghana ha no say hwe bo e be bo anipa enye free SHS a me say enye free SHS a nka still illiterate e wo Ghana ha no e do so so yom ma ko school first hwe o tu fia na ya be fra o se be kan letter we mame e na be hwa de o mi phone so mame e na be twura de mame sisi sa na ma ni nyina to etwa because of free SHS nti na wo ti krom ha na ya obi a be ka kire o se free SHS na na do ka kire mu se free SHS no wanya ama esikafo ana say wanya no compulsory research chinchina obi anko free SHS o ye no in such a way say wa wo hwe na wo betime tu ya oba school fees no fa no ko private school wa wo ntimi ntu ya no na fa oba no ko no government school no ko school free because ohun say kofo bai no o man krofo wo free nti nipa na doso ama like caretaking no ehun ayedin nti no ono ehun say no awofo ne bre nti ma me yi mo bedin ni bi mfimu so na ka den na efese yes fa oba bra free SHS to turn ni provisions ni niam kakra bi a o de betwitwa ne ho keke ma no no betra school no nsu ade we Jimmy Sembe na wade we mu Jimmy Sembe na wom nipa na wentimi implement free SHS be ka kire o say nipa na o de free SHS bai no ele say ade no nti ono no ba be ye ni na wagina di wa Jimmy sa nipa we ya no be ka so 2 million na on fan koye free SHS sa nipa we ya na eye demonstration be ye free SHS 419 sa nipa we ya o na fe wa be ka kire o so no mu ba be sie free SHS wo wagina di akoto abama no na wo funu mi mbremi obi a mi mbremi obi a mi breni mu amankoto aba ne mu amkoto abama NDC no mo edi say ye de ye mo ye din na mo sofa na awo ya ti bedwam oti ewia no oti nsum eleton abedru di ahwe ne ba ko school no no so le cassette ya free SHS awunim pefe senye free SHS ya nka wo maba kokura niwa ebetima ko senior high school yi bia konya senior high school ntete unim senye free SHS nto wote bedwam eleton abedru ni ko bi ele cassette ya free SHS ena afi na ma hwe mamu mboda kura nko mamu nko mu eno na Greater Accra Regional Minister na kanu mu nko na mu nko pe class teacher mamu manu no nchire mu mana de ofie se no na mo pe eno a na mo pe nti na mo koto abama omo eno na mo pe nti mu nko na mu nko fact class teacher mamu manu nko ba mamu no mo nchire ma de ofie afi na ma be gina na masa muti krom anom na mutu ya school fees to provisions ni ade mamomba school ntare mo na moto mamomba school books ni ade nyina mo na moto mamomba
no be say obehwe mo ma free akọ school etua mo school fees ama mo school ntale ni books ni ade nyina wuti bedwem ton abedru a woton abedru sawo mienu kura mpo a unya wo ba school books sika obi so obehwe wo ba free obegina wa cassette is free no nye because of say auto provisions ma wo ba ko school nti free SHS nye na wa jimi calculate school fees nkwa nka obetua fiti SS1 kosi SS3 na hwe say nka wotua school fees a sen na nka wo mame na woti bedwem ton ade sen na nka wa braboti sesia imagine say nka enye free SHS nka sen na wo ma na braboti first illiterate from hand dosun utifia no bi di ni phone number mpacho frame ba mame frame ba keke o ba ofio nso ne ba nim phone mu no the phone abrel is frame ba ma no na kan we ma no na hwe we ma no sa ne ma no sisi ani wo biem because of say free SHS bank of ko school ti no na wo ti dwem awo ya e chama ansa na mo cassette ya free SHS na mo di omo mbetimetu omo ma school fees echi na mo cassette ya free SHS Muya mwa. His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the best president ever in the Republic of Ghana. Mr. Papa, baby I will be a unkwanso. Baby I will be a papa unkwanso. Papa baby I will be a unkwanso. Osuru inshira na mesre ma. Me say omo mu gu ani maso okro emu nyina. Me ti omo fi su 30% they can with them papa. Osoro ya okese ehiafo eja ejankafo eja eyisiafo eja ekunafo eja ehumofo eja wona hu ye mobo enye wo a nka bebre e wo man we mu entimi anko SHS papa onkwaso papa onkwaso Nana Addo onkwaso Rafo se wan no mama ndi kan fi wo so nti sese den na wo kwa ka kire His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, our ex-president. Okwa kopa ne chel sen na okwa kopa ne chel insem ben na obeka dia papa ne chel wo saraf we osoro no me na me sane gusu wo bia wo bia wo no me ne nguase ya be ba wo so no wo de atwen na asofofo akese e wo kuro we mu asofofo akese ya ye de omotok National Cathedral no a moment me yi papa yi ho a omo jai ma papa yi gu nani mu ase omo nso omo nimgu ase omo nimgu ase omo nso omo de nam kwan soreba na National Cathedral no a His Excellency John Dramani Mahama ase obesesa enwe no hwe asem we ma menka so nim no de nsa ka no me ebeba NDC fo eni onu na busunyafo so no me esana ensem omo kafa cathedral ho yelisi National Cathedral omo se nkom de Ghana fo okom de Ghana fo nti de Ghana fo amen nti mbetima ato aso wa odon sabe ka National Cathedral no na se open no me ankasa na opa ma ho ni wabusunya no me ankasa na opa ma ho eni wabusunya hwensem am nti se Nana Addo ne ba omia den na mo be ka kire won sen na mo be pa won che wafa ene LGBTQ wa asofofo akese ehodu Nana Addo responsible ene obi anka wansem obi ayedin sisi de Mahama yode ye campaign no sisi de olidwane efi ho olidwane efi ho hwe em say e fo saa em say e fo saa taxes amukas mu betwitwa mu nyina nti na munim say e wo under IMF condition na mu de yedede se mo ba mu betwa mu na munim saa de na mo de me say very soon Ghanaians will see the true colors of the NDC. They will see the true colors of them. Sa fenyoma kensaka ba mo njindi eno na asha ase no ene hwe yen gold nyina ena Nana Addo aso na waboa no de ba ni nia no o man we gold eno no mo aboa no mo le boa no mo me say Ghana youth na yema enim bie na yes politics ye de politics be kata ye ni no ye the politics be kata ye ni no oh my goodness me say osuro eni asase we eni emu universe eni be kasa ebe di Nana Addo asema ma no hwe atema mu didi na atema asinenim se chimpanzee or the 58 million akoto manhole or the akoto swimming pool
nti ene de ene na abeda house obi an diska bia o cathedral ne ho no eno na me pese me hu o eno na me pese me hu His Excellency John Dramani Mahama den na wo be kan kire na na do Danko Akufo-Addo ne Bawumia about ntura obetwa Ghana fo no hwe me de be ya nka eze utimi nya akukuduru be ka kire Ghana fo se na tumi na na ope o tumi na na ope ndi na obeka sansem no isi tumi no so anya ewie nti be pa Ghana fo che opreko ansana na ebe si na si because uni hwe ya obe offer my way. Yes, I will say it. You have nothing to offer this country. Ye hu amembu pen o. Ye hu amembu pen 2012 to 2016. What time? His Excellency John Dramani time. John Dramani time. And a near my high cost of living. Shall see what my way 2012 from 2012 coming. And a high cost of living. So me boa, se me boa, obi me challenge me. Se me boa obi me challenge me. Se me boa na yenko check say dokono bo na dokono bro yesen 2012 na dokono ne bo yesen office 2016 na dokono ne bo yesen so dokono no de be campaign because of say na mo be di ene mo ndwen mo da achi hunti no na mo di na chi na ya da mo nyina ene mo say no kware na be da o osoro be kasa ma na do